Umukristo ukuri ninde? Mukristo halisi ni nani? Thank you Jesus. Urakoze Yesu. Umukristo ukuri, Mukristo halisi yitegiki anajiandaliaga nini? Kuko mwibagiye icyo umukristo ukuri yitega. Maana mkisahau kile ambacho Mkristo halisi anajiandalia, munaweza mkaishi kama vile wapagani na mko wa Kristo. Umukristo ukuri, Mukristo halisi ni yitegi modoka, hajiandaliagi gari. Ningo kutamenye manuse, ni kama kutojua Mungu ambao unamuombaga. Mukristo ukuri, Mukristo halisi ni yitegi modoka, hajiandaliagi gari. Umukristo ukuri, Mukristo halisi gikomeye yitega sinzu, kitu kikubwa anajiandaliaga sio nyumba. Ndabivuze nk'umuntu aziko muvyemerewe. Ninayasema kama mtu anajua kwamba mnavikubaliwa. Umukristo ukuri, Mukristo halisi yitega agakiza final, anajiandaliaga wokovu final. Bisigura ngo ina maana uzokwinjira mu ijuru, mahali ambapo wewe utaingiaga mbinguni. Iyo abakristo batangiye kwibagira, nyakati wa Kristo wanaanza kusahau, iyo batangiye gukura maso kuri ivyo, nyakati wanaanza kutoa macho kuhivyo, basanga kenshi wanakuta mara batakaje nyingi source d'energie, wanapoteza source ya energy. ubuto bw'ikintu urindiriye, udogo wa kitu unachokijiandalia bushoboye gutuma ugira energy nkeya, inaweza ikasababisha ukawa na energy ndogo. ariko ubunini bw'ikintu urindiriye, lakini ukubwa wa kitu unakisubiria muzira woroherezwa, inaweza ikasababisha njiani unarahisishiwa. Wakristo, Umukristo ukuri, Mukristo halisi cyane muri bino bihe, sana sana kwa hizi nyakati, aho turiko turabona ibintu bigaragaza iherezo ry'isi, mahali tunaona vitu ambavyo vinaonekanisha mwisho wa dunia. Umukristo ukuri, Mukristo halisi ategerezwa anapashwa kuguma yitega, kubaki anajiandalia kuishi na mfalme wake. Icho bita the final salvation. Iyo ndo wanaita agakiza kiherezo. Lo sali final. Agakiza kiherezo. Kuko nao twotabagwa gutega, hata kama tukiokolewa aje hapa, Yesu anasema vitakufaidikia nao worongi si yose, hata ukipata dunia nzima lakini unapoteza uzima wa milele. Tufise priorite, tuko na priority. Priorite ni buza necessaire, priorite haikatazagi necessaire. kugura inzu ni necessaire, kununua nyumba ni vinahitajika, kununua gari pia vinahitajika, kuvaa vizuri na mpendeze kwa jina la Yesu. Lakini ivibanze kumukristo ni juru. Uyo mukristo ushobora kumunyeganyeza, hauwezi ukamtingisha, maana ivyo yiteze venye anajiandalia hauwezi ukabimkoreko, kuko bihambaye kuruta ikindi cyose wamuha, maana anajua kwamba ni vya nguvu zaidi ya vingine vyote unaweza ukampatia. Icho bita ivyizigiro final. Iyo ndo wanaita matumaini finali hapa duniani. Occupation nyayo y'umukristo yari kubiyihe? Occupation ya kweli ya Mkristo ingepashwa kuwa ipi? Occupation y'umukristo, occupation ya Mkristo yategerezwa kuba the advancement of the kingdom, ugutera imbere kubwami, inapashwa kuwa maendeleo ya ufalme. ugutera imbere kubwami, maendeleo ya ufalme ni nyota yo kubona abandi bakizwa, ni kiu cha kuona wengine wanaokoka. Eglise itavuga ubutumwa, kanisa ambayo isemi habari Eglise njema, itazana abantu bashasha kuri Kristo, kanisa haileti watu wapya kwa Kristo. Imeze nk'ishiramwe imaze gusinya iherezo ryayo, iko kama vile association imesha saini mwisho wake, irindiriye kuzohagarara, inasubiria tu kusimama. Advancement of the kingdom, iterambere ry'ubwami, kubona abandi bakizwa, kuona wengine wanaokoka, bitegerezwa kuba preoccupation de tous les jours, inapaswa kuwa preoccupation ya siku zote, kuleta watu muokovu. Sicho kimwe na recruitment, sio kwa kama kujadili. No, recruitment, kuinjiza. Recruitment ukuja gusora abakristo myandi mashengero bazana mujyaho, ni kwenda kutoa wakristo mwingine kanisa unawapeleka kwako. Biratandukanye na power, ni tofauti n'ubushobozi. Kuko ubushobozi bushoboye gutuma umuntu avuga ngo nabonye nzotabarirwa, maana uwezo unaweza ukasababisha mtu anasema nimeona mahali ambapo ndaokolewa, lakini unakutana mtu anasema kwenye unaombea sipo hami hapa. Icho si ndo che Mungu anatutaka hiki. Iterambere ry'ubwami itegerezwa kuwa preoccupation de tous les jours, inapaswa kuwa preoccupation ya kila siku. Kingine ugutera imbere kwishengero, maendeleo ya kanisa, nicho ndiko ndavuga ubwami, ndo chenye niko nasema ufalme. Andika kano kabazo twinjira mu vyigwa vy'umunsi, andika hii swali alafu tuingie katika somo ya leo.
Salomon, Mungu anaenda kutuonekania. imani igiye kutwiyereka. Hii kanisa inaenda kupanuka dunia nzima katika Rino jina la shengero Yesu. rigiye kwaguka isi yose mw'izina rya Kila Yesu. mtu anaenda kuwaleta watu kwa Yesu. Umuntu wese agiye kuzana abantu kuri Yesu. Umukristo Mukristo arabi juru, anatizama mbingu, akizera kwa sana n'umwami. anaamini kama tuna mfalme. Mukristo azana abandi kuri Kristo, analeta wengine Mkristo. Mukristo afisi chamaze mwishengero, yuko na thamani kanisani ambaye anaombea. akumapanga intebe, Afadhali apange viti. Uyo mtu ntumushobora nawo wamwagurukira gute? hauwezi ukamuweza hata ukimwinikia aje. Imani ubwayo ni mugwanira. Maana uyo mtu Mungu peke yake ndo anampiganiaga. Ikibazo chanje ni iki. Ugafate kashike. Muhira wakuita papa, nyumbani wanakuita baba change mama au mama. Ni sawa. Umugabo akwita shu change sheri, mume anakuita shu au sheri. Na wanamuita shu au papa fulani. Na wanamuita shu au baba fulani. Aba polisi wako wenye kulivora wakuita chauffeur. Wa polisi wakikuona kwevola wanakuita driver. Nimbu pangishije wakuita mwenye nyumba. Kama unapangisha wanakuita nyeninzu. Nimbu panze. Kama unapanga wakuita mupangaji. Wanakuita mpangaji. Ayose na mazina. Ayote ni majina. Nimbu koresha. Kama unatumikisha wanakuita mtumikishaji. Kama unatumika wanakuita mtumishi. Watumishi mnyumba wanakuita tajiri. Uko na majina mengi. Hizo ni kibazo chanje. Mbinguni wanakuitagaje? Utasema wanakuitaga Mkristo. No Burundi bakwita Murundi. Na Burundi wanakuita Murundi. Mazina. Lakini uko na yangine majina yanaambatana na thamani yako. Bisigura ngo ina maana Mukristo arabi juru anatizama mbingu, afisi chamaze mu bwami, yuko na samani mufalme mbinguni. Wanamuitaga jina ya huduma. Ilo jina niho musoma muri Biblia, ndo mnasoma Biblia, bandiswe kwa mazina eti watakuwa wameandikwa kwa majina. Hakuna mwenye anajua kutoa Mungu peke yake. Ayo majina sio prophet of Jesus, sio prophet of Jesus, sio G.O. Nabgari G.O. sio facilitator. Nabgari facilitator. Na mazina amatanye nico wamaze mu bwami, tugeza imani kubatiza izina. Ayo niyo mazina tuzokwandikwa. Iyo ndo majina tutaandikwa. Amena yawe igaragaza nkumengo ni uzi kufisa izina. Amena yako inaonekanisha kama haujui kama uko na jina. Icho nicho kizokugira ukome in heaven. Icho ndo kitakufanya mwenye nguvu mbinguni. Igiaba malaika bakuronde, wanakutafuta, bakurondera mwizina bakwita mwijuru. Tafutia mjina unayoita Maria. Yarafisi zina mwijuru. Alikuwa na jina mbinguni. Nija ba malaika bamurondereyeko. Na ndilo malaika walimtafutia yeko. I decree and I declare. Navuze natura. Ikintu cyose kigaragaza umukristo ukuri. Kitu chote kinaonekanisha Mkristo wa kweli. Kigiye kukuboneka ko mu izina rya Yesu Kristo. Kinaenda kukuonekana yeko kwa